Urimi niguo munyiginyigi wa bururi uyu witu na kwoguo ni turabatara kambuni ya urimi wa gikiro kia iguru muno guteithia kuhonia bururi witu na mabururi maria maturigiceirie. Exceeding Grace 2016 irakurehera mubango mweru wa urimi wa Canaan Estate Gated Farm. Canaan Estate Gated Farm no kuo tu ungiona urimi wa hamwe, yani gated farming, wikirirwo muno. Ni amu tugukwirira maundu maria tugwika, no ni gukuonia projects iria cieho ta urimi wa garlic, black beans nicio njahi, cowpeas nicio thoroko, soya na ingi nyingi, ni amu thogora ni maitho. Wega na ririta uyu ri wawonire ku tikungi ni Canaan Estate Gated Farm area ni project ya Exceeding Grace 2016 ere Rumuruti, Laikipia County. Ni migunda iturumite njui nene niguo kugacirithia urimi. Marihi maitu ma migunda ni mabacirire na twina ofa ya magegania. Twina njira igiri cia marihi. Eka ithano turendia 1.5 million ukongererwo quarter acre plot ha gwaka. 2.5 acres turendia 750 na ukongererwo a eighth acre plot ha gwaka. Nao eka imwe tukendia 320. Njira ya keri ya kuriha ni ukienda 5 acres wige deposit ya 20% niyo 300 na yo balance urihe na mwaka umwe. Ukienda 2.5 acres wige deposit ya 20% niyo 150 na yo balance urihe na mieri 6. Ukienda 1 acre wige deposit ya 40% niyo 120 na balance urihe na mieri 3. Urithini wa Canaan Gated Farm tuhurire thimu 0700 008022 kana 0722 440105 kana utusherere Nairobi branch, Ambank building 12th floor, left wing University Way, kana Nakuru branch, Prime Plaza building 1st floor, Murago number 217. Turiganete na Safaricom shop opposite Kanu office. Email ne exceedinglimited@gmail.com. Reda ne www.canaangatedfarming.com. Dugatigwo na thutha ni amu Canaan Estate Gated Farm is the land of promise.